Ti meni Mislim, da to ni fajn. draga, ti si rekla, da imaš neke govorice na fitnessu. Ja, pa jaz se po celem fitnessu govori, da so se midva z mojim fitness trenerjem lupčkala v Štanjelu. Ma kje? Se nismo imeli časa. Kakšno lupčkanje? Ste vi nori? Jaz sem resna. Ma kje? Mi treniramo. Ma kje? Pa vsi si bila zraven. Trenirate lupčkanje. Ne. Ne. Midva sva strictly professional. I don't believe you. Ni bilo zgledalo. Ne, ni izgledalo, ne? Večerja je bila kar zanimiva, meni je bila ful fajn, ker smo se kar pohecale dosti na račun Andreje in Carmen. Carmen smo z Piko poskušali najti, jaz bi rekla, jevača. Pa še Andreja je povedala zgodbo o te fitness poljubljanju z njenim mladim fitnesserjem. Tako to so bila ful presenečena, to govorijo v fitnessu, ne. In ja, je povedala na glas nam vsem.